uthini wena ma uthini ngithi sifuna ukwazi kwenzakalani la kuVictoria sizosebenza thina la sibona ukukhamisa ngithela sikhongoza imali emadodeni thina bathi phela ma bazoklina bazoklina bani bazoklina nina basesiklina esifithina sikwazi uklina sakwazi uklina la bahambe baye la baqala khona uklina hayi la kuVictoria singamakomiti la sifuna ukwazi kwenzakalani sizosebenza thina asibona ukukhamisa ngithele thina asikhongoza imali emadodeni abahambe abengezi la so nithi sikhathele babo sikhathele sebenze imile manje bona abazazi bazofuna bahamba namadoda sawazi babokukhamisa ngithele abahambi bangezi la kuthina bangezi wena ma usekomidini mina ngisekomidini la kuVictoria I want to know what is happening kuVictoria Street basingcole kakhulu nje abantu bafika bayangcolisa yindaba bengasitshela ukuthi kungonile khona sizokwenza i-campaign sijwayele ukuyenza i-campaign sibise iy'nkampani ezithize eza kwamasipala i-DSW nezinye iy'nkampani sizoklina la yindaba namhlanje bazosenzela le nonsense why bathunywe ngubani I want to know ukuthi who's bathunyiwe sifuna hey andikanakinga naye angangithathela naye ezekumi angena kwakubhala mna kwakwahadile nasisi na-Eastern Cape sizokusebenza apha angisile nje okukhamisa ngithele nokudliwa ngamadoda apho niqala khona